Dobrodošli u Put do Manchestera, novi serijal na kanalu Crvena zvezda eSports. Moje ime je Stevan Mačkić, a vi pratite meč drugog kola između Miloša Majdevca, poznatiji kao Brstimir, i Neitana 71. Ovo je turnir Manchester City u saradnji sa sajtom Battlefy, koji okuplja 4 regiona: Severna Amerika, Južna Amerika, Evropa i ostatak sveta. Svaki od tih regiona imaće po 3 kvalifikaciona dana, dakle 28. jul, 29. jul i 5. avgust. Brstimir je trenutno na Work and Travel programu u Americi, tako da će on igrati u severnoameričkom regionu, a njegov prvi protivnik je Neitan 71. On nije profesionalni igrač neke organizacije, tako da bi to trebalo da bude dostižno za Brstimira ukoliko ste pratili njegove streamove. U prvom kolu Brstimir je bio slobodan, eto igrom slučaja, s obzirom da je ovo veliki turnir koji okuplja samo za ovaj dan, dakle prvi dan, 730 takmičara. Eto, desilo se da u prvom kolu Brstimir bude slobodan. Dok mi gledamo njegov sastav, 12 pobednika svih regiona odlazi na taj završni turnir na Etihad stadionu, uz još 4 igrača sa posebnog turnira u Njujorku, dakle ukupno 16 igrača na tom završnom turniru, na kome pobednik dobija pehar i kartu za prvu utakmicu Manchester City-a u sezoni 2018-19. Tim Majdevca, odličan tim, odličan sastav. Na golu Team of the Season De Gea, tu su i Timo Dier, Marcelo i Alves na bekovima, čak 4 ikone: Rio Ferdinand, Ruud Gullit, Laurent Blanc i u špicu napada popularni Zuba, Ronaldo Nazario da Lima. Vidjet ćemo kako će to funkcionisati. Delay ne bi trebao da bude problem u severnoameričkom regionu, kao što je to problem, nažalost, kod nas. Ali overall, njegov tim, kao što vidite, odličan. Napad, ukupna ocena 88, sredina 86 i odbrana 79. Pored Majdevca, na ovom turniru nastupit će i Miloš Krunić u regionu Evrope, tako da i njemu želimo puno sreće, kao i svim drugim takmičarima iz Srbije. Dok mi čekamo Neitana da se priključi. Ovo je prvi međunarodni turnir na kome nastupa Crvena zvezda, posle odličnog početka na Login festivalu, gde su Majdevac i Krunić zauzeli prvo, odnosno drugo mesto. Neitan je tu, latency je dobar, uskoro očekujemo da vidimo i njegov sastav. Vidjet ćemo kako će sve to izgledati. Crveno-beli dresovi za Brstimira, srebrni, ovi silver dresovi za Neitana. Vidjet ćemo kako će to sve izgledati. U razgovoru sa Majdevcem rekao mi je da je opušten. Ovo je turnir koji je došao iznenada, tako da vidjet ćemo. Evo sastava Neitana: 4-4-2, mnoštvo Team of the Season kartica, 2 Festival of Football kartice, Hernandez i Rakitić, u špicu SBC, Griezmann i Suarez. Interesantno je ova kartica po levoj strani, Gonzalo Guedes iz Valencije, takođe Team of the Season. Uopšte ovo nije loš sastav. Evo i prve pauze. Ovo ćemo dosta gledati na ovom turniru. Dakle, Brstimir sada menja na 4-3-2-1, to je modifikovana 4-3-3 formacija. I ovo je ono što je mnoge ljude na streamu zanimalo. Dakle, bekovima on stavlja always overlap. Dosta su ofanzivni njegovi bekovi, vidjet ćemo kako će to izgledati. U završnici napada oni mu daju dodatnu opciju, ali opet postoji ta druga strana, dakle dosta rupa po bokovima. Majdevac uvek igra za gol više. Vidjet ćemo kako će se Neitan snaći sa tim. 4-4-2 formacija. I utakmica je ovog trenutka počela. Sa leve na desnu stranu Brstimir u crveno-belim dresovima, Neitan u belim, odnosno kažemo srebrnim, tim za silver rank dresovima, sa desne na levu. Kroos seče prvi napad. Evo kontre za Neitana.
Rekao sam već, Krunić u regionu Evrope, Majdevac Severna Amerika, turnir Manchester City-a, drugo kolo, Nathan je već tražio pauzu, dok mi pratimo napad Brstimira. Sterling za Ronalda, Ronaldo, Neymar, povratna Gullit, low driven, 1-0. 1-0, Dybala proslava pogotka, odmah na startu, 1-0, da se zna ko je ko. Brstimir počinje u svom stilu. Dosta ofanzivne igre, dosta direktne igre Brstimira. Mnogo bolji igrači, da kažem, profesionalni igrači su imali problema da se snađu s tim. Evo sada smo vidjeli dok je Majdevac proveravao ovo, dakle, Nathan je izgleda spustio svoja dva centralna, tako da sad igra u nekoj 4-2-2-2 formaciji, ali opet nema spasa kad je ova akcija u pitanju. Offside zamka Brstimira, on to radi da bi izbjegao kick-off glitch, problem koji eSports nikako da reši, i sezone u sezonu svi se žale na forumima na taj kick-off glitch, ali eSports ništa ne menja. Vidjet ćemo kako će to izgledati naredne sezone. I low driven će biti dosta oslabljen u FIFA 19. O tome nešto kasnije. Dok mi pratimo akciju Nathana. Evo greške. Blanc. Laurent Blanc. Za Marcela. Neymar. Ronaldo. Neymar. Povratna za Ronalda. Evo nove prilike. Sterling. Offside. Dakle, low driven će biti promijenjen. Sada greška. Ronaldo, Neymar, povratna. Malo je prekombinovao sad Brstimir. Low driven će biti promijenjen u FIFA 19, bit će dosta oslabljen. Igrači će morati da drže nekoliko dugmića da bi ga aktivirali, ali to se da navežbati. Sterling, Ronaldo, Neymar, low driven, 2-0. Preslikano postiže pogodak Majdevac. Dok sam ja pričao o low drivenu, on je dao još jedan gol. Evo, karakteristično, lagano, dominantno, 2-0. Loše se za sada snalazi Nathan sa tim konstantnim pritiskom Brstimira. Ovdje je problem na sredini terena, ne može. Kada dođe recimo do te završne trećine, nema ideju kako da se reši ovog presinga. Evo, Gullit sada hapsi. Kante kreće novu akciju. Odlično ovo za sada deluje za igrača Zvezde, za srpskog predstavnika. Neymar. Sjajan dribling, sjajna kontrola lopte. Ronaldo ima Sterlinga dole, ali odlična intervencija i sada kontra za Nathana. Međutim, loš završni pas za Griezmana. Blanc. Kante, Sterling, Neymar, zaustavljen. Nathan može da iskoristi te rupe po bokovima, ali za sada to ne radi u svojoj igri. Evo sada prvi put. Evo viška na levoj strani. Son, ali zaustavlja to Majdevac. Otvara sebi novu kontru. Son. Griezmann gubi loptu. Kante. Dani Alves. 25. minut je u toku. Alves. Ronaldo. Driven za Neymara. Low driven za 3-0. Copy-paste. 3 gola. Eto, odličan početak turnira. 3-0. Rekao sam već, rutinski za Brstimira, koji polako ide ka pobedi. Nadamo se da Nathan sada neće izaći. Bilo bi stvarno ružno da odmah na početku vidimo rage quit.
ali to je deo igre, šta da se radi, ko gubi ima pravo da se ljuti. Ne, nastavit će Nathan, svaka čast za fair play. Sastav Nathana sasvim solidan, kao što vidite. Kroos, Rakitić, Lucas Hernandez, Guedes, na golu Oblak, napred Griezmann i Suarez. Dakle, uopšte tu nije mnogo slabiji sastav od Majdevca koji ponovo sada ima akciju. Sterling za 4-0. Ne znam zašto je sad ovo uradio Brstimir. Valjda želi da da gol sa zubom. To je ta frizura, to je ta moda iz 2002. Evo ko sam ja da komentarišem kad nosim Zlatanovu. Dakle, 3-0 za Brstimira. Ima pravo da sebi dopusti čak i ovo, da ne završava akcije, nego da se igra sa protivnikom. 31. minut je u toku. Nathan nastavlja da igra, ali potpuno indisponiran. Nemoćan je Nathan. Ferdinand ponovo krade loptu. Kante, Sterling. Da vidimo Oblak, odlična intervencija. Ali odmah greška. Kante, Ronaldo. Da vidimo. Evo sada prve akcije, ali Dani Alves fantastičan. Griezmann za Guedeša, evo prilike, evo Zicera i brani De Gea. Brani De Gea. Šut po visu, sjajna odbrana De Gea. Kontra na drugoj strani. Ronaldo zagulita. Sada dobar u odbrani Nathan. Odlična prilika za Nathana, ali nije išao na low driven po visu. To De Gea obično skida. Team of the season De Gea verovatno, neverovatno sigurno, najbolja kartica za golmane u ovoj FIFA. Novi pogrešan pas Nathana. Vidjet ćemo statistiku procenta uspešnosti dodavanja. Kako pređe polovinu, Nathan u narednih nekoliko dodavanja izgubi loptu i jednostavno Brstimir igra fantastičan pressing. Evo sada nove prilike, heel to heel. Nije to prošlo. Nije to prošlo sada. Mogu jednostavnije da rešava ovu akciju Brstimir. Blan. Kroos. Suarez. Sada već ovo su greške početničke. Kante. Ball roll sjajan. Dani Alves. Za Ronalda. Ronaldo zagulita. Ništa od svega toga. Počelo je zaustavno vreme u prvom poluvremenu. Evo Sterlinga. Sjajan sada potez. Heel to heel povratna. Nije gotova akcija. Ronaldo. Ball roll. To je to što se tiče prvog poluvremena. Dakle, 3-0. Vidjeli ste kratak pogled na statistiku. Na kraju meča ćemo vidjeti detaljnije kako to izgleda. Nathan je bio na ivici da izađe, ipak je ostao u partiji, svaka čast na tom potezu, ali Brstimir apsolutno kontroliše ovu utakmicu. Sjajan početak za zvezdinog igrača, za srpskog predstavnika. Dok mi čekamo da Nathan promeni nešto taktički, možda mu to donese boljitak. Inače, format turnira je, dakle, winner bracket i loser bracket, best of one. Ako pobedite, nastavljate u winner bracketu, ako izgubite, logično idete u loser bracket. Dakle, nije kraj, ako izgubite, imate još jednu priliku. Ako u loser bracketu izgubite, to je definitivno to. Nathan sada odugovlači sa izvođenjem. Nadam se da će da nas udostoji, da će da se smiluje, jel? Prenos traje, svi čekamo, da. Da li je ovo rage quit, da li je ovo kraj? Ne, nastavlja Nathan. Još jednom pohvale za to, ali ne kontroliše igrače. Brstimir sada kreće u napad. Sterling, Alves, ipak igra Nathan. 47. minut. Neymar. Sada atraktivni potezi Neymara.
Gullit, povrat na Neymar, prolazi Neymar, sada malo jači for i Kroos kreće u akciju, sada Rakitić, ali odmah greška, Gullit to hapsi, Kanté, Neymar, Sterling, povrat na Neymar, 4:0. 50. minut, 4:0. Da vidim, proslava. Ovo je Gomis celebration, ako se ne varam. Ili što bismo mi rekli, pseća proslava. Sjajno, sjajno. Odlično igra Brstimir. Evo pauze. Nadam se da neće biti rage quit. Svi se nadamo. Ipak rage quit. Nije lepo vidjeti rage quit, ali prihvatamo. Brstimir ide dalje u naredno kolo. 4:0. Vidjet ćemo sada statistiku meča. 5-1 šutevi, 4 u okvir, posed na strani Brstimira, bio je agresivniji, procenat dodavanja, procenat uspješnih dodavanja, procenat za šut, sve je bilo na strani Brstimira. Najbolji igrač Neymar, Gullit na sredini terena je radio ogroman posao za Brstimira, zajedno sa Kanteom, koji se opet nije video na papiru, ali na terenu fantastičan Kanté. Blan takođe. Bekovi su počeli većinu tih akcija iz kojih se kasnije izrodio gol. Krila, Sterling, Neymar fenomenalni, egzekucija još bolja. To bi bilo to što se tiče ovog prvog prenosa sa kupa Manchester City-a. Lepe vesti, dakle Brstimir je prošao u naredno kolo. Očekujemo njegovog narednog protivnika. Sa kim će ga spojiti žreb, još uvek ne znamo. Ima ovde dosta i pro igrača, vidio sam u breketu igrača Portland Timbersa i Columbus Crew, dakle iz MLS-a. Dok mi gledamo sastav Brstimira, polako se odjavljujemo. Hvala vam što ste gledali. Gledajte nas i nadalje. Hvala vam na pažnji i prijatno.